imoto kusafuna ucela uyovala imoto no ndohlala phansi ndohlala phansi awuletho ubalekelani ukhi imoto kanjani ubaleka kodwa ukhi imoto ngiyachaza nje ubalekelani pho hayi yabona Bona kacha ukuthi uyayazi oza naye ngiyaqala phela manje bese kufika sengibona ubalekelani pho hawu yini uyibalekelani ngifana ngingene ngayo ubalekelani pho umhlalise phansi umhlalise phansi la ngikade ubalekelani pho ngiyaqala phela manje ngithi ngiyafika ngifika okay ubalekelani umbuzo wami ubalekelani ngiyaqala ngani noma kuyaliwa phela manje ngabe ngibona ngifika abantu ngibagcwele izintangaza okay umathenyoka yebo mina ubalekelani pho Thembi iyona ndlela nisebenza ngayo ke le Hayi nami ngicela mkhulu manje uma usubaleka ngoba ngithe ngicela ufisa umfiyesi neclient. Ubalekelani? Kahle akulona iclient umuntu esasemsebenzi. Uyakhubala 30,000 engakufundela wona kunobhudu lwasempangeni. Oyekade ecela usizo yigubhu hamba womsiza. So we lo fikile njengamanje. So nami ngiyasho singeke ngikwazi ukukhuluma indaba yakhe because wena phela noma yakho. Ufuna imali yami isebenzi lento yakho webaba. Imali yami wemfana. Wena ngesikhathi ufika kushuthi khona lokhu imali engakutshela yona awuyenzanga kahle. Ngenza yonke into ongitshele ngaqhuma 7 days. Ngathi kumina kwena qhuma ka 7 uqhuma insuku ezi7. Ngakwenza konke lokho akwenzeka ngalutho ngifuna imali yami. Bese uthatha imbuzi uyibulala noma iphose empuleni bese uyayithola ukuze ngakutshela ngathi uzayithola imali kwenza ngakho imali ngayisendela wena sisakwazi ukuthi imali yami inganika wena wena mase uyayithatha. Bafethu yabona mina indaba yama games angidlali. Mina lento eniyenzayo nisidlalisa ama games. Igebeni. Mina niqola abantu sithi. Thembi niqola abantu. Wena uthe ubani umathenyoka. Yabona mina bafu njengoba ngithi uqola abantu ukuthi uyabaleka. Ekugcineni uzothi imoto yakhe ayikhile kodwa wena kuthiwa kuyahambeka ngenyawo usuka la kini uza la. So manje usitshela ngemoto ongayikhili. Mawungena la uyabaleka. Okusho ukuthi lento uyayazi ubalekelani pho if ukuthi awazi lutho. Lenyanga ngabona uyipage lakho sisi uThembi ku Facebook wathi ku-advertise ukuthi kunenyanga kuthiwa umathenyoka batholakala eMaran Hill bathi banento yokuphila bangase ngifuna isigubhu bathi isigubhu sabo siqala ku 30,000 kahle mina bengazi izinto zomkhulu zisebenza bengakazi kube khona umuntu othi into yomkhulu ayisebenzi njengoba nginayo ibhuti ngasamkhumbuli ngasamboni ingabe bengazi ngenze qhamuka umuntu othi hayi ayemsebenzelanga ngoba ikhomputele kanje iyaqala ukufika yabo so angaze yangifika noma ngayithi ngidibana naye noma ngatholana naye ikhomputele kanje yabo so kuyangixaka nami ukuze ushatha ngeke umsebenzelanga noma akapha wena sesiyini yenza ukuthi usiphama ekufonela amafoni akhe ama calls akhe wa drop isikhathi after usubonile ukuthi uyena waqeda umblock kanjani umuntu like nje start kuma calls wa dropa wamblock ku WhatsApp umuntu onikeze imali engango 30 bafo wayisenda kubakuyena noma kumathenyoka wayisenda kuyena okay kuyiqiniso ukuthi imali kuyenze ku receive yama client kuyakwenzeka yebo kuyenzeka okay bese ngirefer back ku mails wakhe okay usipha owasepangeni usipha owakanene wakabantu bafoko nje umkhizi umkhizi okay wakamkhizi ubaba uthi ke imali wayisenda kuwe and uke wangivezela iproof of payment last year 2023 so ke after lokho into esebonile ukuthi ayimsebenzi la ngona ufuna isikhathi eside ninomathenyoka ngoba la ekade nazi ngihlala khona lena ahlangana khona angisekho khona so ke siswami ngicela mina ungichazele into eyi1 ukuthi if ukuthi mfethu umuntu into ayimsebenzilanga esimweni senu kwenziwa kanjani nenze njani inomathenyoka for umrefund umuntu okanye nimenzele or something enye ezomsiza kodwa okubhlungu nakho konke nina beningasatholakala that is why silathi na izinyoni TV lo phela think into esingatholakala mhlawumbe umuntu ulahlekela amafoni nani kodwa ekutheni mhlawumbe refunding noma kube khona asizakala ngakho nami ngazi because nami imithi ngiyazi so ngisebenza nami ke emathenyoka mhlawumbe singenza uhlelo ukuthi ngitholakale yena kumathenyoka ngoba manje ayikho nami into engayenza because nami into engamsiza ngayo mina but ke sesikodwa ukhumbula ukuthi imali ayisendwanga kumathenyoka ama umuntu kuma beneficial la wena umuntu wasendelwe iaccount owume simkhizi wena imali ku 30,000 so kuyo yonke lento wena
why isifane si-include omunye umuntu if ukuthi ubaba ufuna imali yakhe unelungelo lokuyifuna kulo muntu amnikezayo yona imali ngoba umathenyoka singaya kuyena noma sithini kuyena but imali thina sike sikhuluma ngemali ayinikeza wena athi 500,000 uzongena ngithatha 250 ngiubophele embuzini ngiyifake emfuleni wakwayizwa leyo nto imali uyifake emfuleni bese ifika kuyena uzubona ukuthi lo muntu unamanga ngempela angingenanga mali kuze kube namhlanje wathi uthatha mase ngenile imali esithwala ngithatha uhalf wayo leyo mali wathi 500,000 ngithatha 250,000 ngithola imbuzi emhlophe engenabani ngihambe ngiye emfuleni wangasekhaya ngifike ngiyisonto umqala lembuzi bese le mali ngiyibophela kuyona ngiyiphose emfuleni izofika kuyena wazithi emva kwalokho lenye ezobe singena kuzobe sekuyami ke yeqiniso lelo show hayi iqiniso konke kuyakuthiwa lokhuza icala lumphika amanzi mesuke sengena endlini asuke esengena kona kwaba kanjalo manake lokhuzana hey wena mawucabanga ungathatha imbuzi uyibulale uyiphula umqala uthatha imali wathi iboshelwa ngani le mali yalengiswa iboshelwa ngani embuzini uplastic washo njalo wathi ngiyibophele kuyona imbuzi bese ngiyiphoste emfuleni imali yohamba izifike kuyena washo njalo impela sizofika kuyena manje into ekuyenzeke umuntu bangabe suka eza kumina sengizokuchaza nje ngivela ubala umuntu bangabe suka eza kumina evele njengayo iclient esuke efunisiwe so mina kukhona izinto engiyisebenzisayo zokumlutho so lento engisuke ngimtshela yona uyayikholwa wena uyayibona ukuthi into esuke ingenzeka so nami lithi khona izinto engiyisebenzisayo ezenza ukuthi umuntu alutheke so that's why ingakho lo engingamtshela kona la akukholwa ukuze ke kwenzeka kanjalo lento yakho sakulena nhlonhlo yakho saqhubeka nayo noma usuyekile hayi ngicathi ngoba sekanje kwaphela sengishuthiwe kanje nabantu sebeyangazi manje vele sengizovela mhlambe kuma TV into ekanjalo so hayi ngicathi hayi ngizoyiyeka lento ngoba manje hayi sekushila inhlanzi sishelwa amanzi wayikholwa nawe lento ukuthi lengisa imali embusini ngizothini phela mina ngangazi ukuthi inyanga esebenzayo ngixakekile ngidinga usizo ngangizonjobesho nawe ukuthi usebenzisa imithi yokulutha abantu ukuthi nami ngalutheka kanjalo hayi baphuthi ungakhululeka mfethu ngisafuna usale ngikhuluma nosisi uyayibona-ke le nto le uthi uyayisebenza uzobulawa abantu okubi imali ifakwa kuwena lo muntu naye I'm sure umhlalo le South Africa yini engenayo i-account number ukuthi imali ifakwa kuyena why imali ifakwa kuwena